Nah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. nah kembali lagi ke rutinitas ya. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. Kok Mas ganteng mana? أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Hujan ya. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. Payah kali ya. Hasan. Si rame orang ya. Pulang orang ya. Enggak bisa gitu sekarang. Kencang suara ini. Kuat di sini.
ya kan ya. Saya kan sama siapa si Nasrul. Bisa kok situ dua-dua. Kenapa nggak ditilawah satu orang dia? Nasrul. Nasrul. Nasrul yang tinggi banget. Saya aja ya, bukan ribahan. Lekar. Siapa mana? Juga ada anak Arabi gitu, Arabi dah. Sallallahu